آیا می‌خواهی ریش خود را زیاد نمایی یا می‌خواهی موی سر از ریختن ماند یا می‌خواهی داغ‌های سفید بدن را نیست نمایی و یا می‌خواهی خود را فربه یا خراب کنی، پس به شما صاف سودا را توصیه می‌دهیم. و یا شخصانه می‌خواهند حجامه کنند یا روغن تازه سیاه‌دانه را دسترس کنند و یا کپسوله الهدایه به صاف سودا مراجعت نمایید. داروها دست‌افکنی نیز کرده می‌شوند. رقم‌ها در روی اکران. از نام یوریستیجی مراجعت کنید، تخفیف دارد. با صاف سودا باشید. آفیس صاف سودا در پیتر و مسکو. چی نامه را دیدی جمع کنی در اومدی دسترخوانی سمرگیره ما ترا گفته استم ҳозирак холамшон обед карда будам номро ҷамъ кардам. гапа бисёр накӣ биги биёр ку чӣ дорӣ бихӯрем بذار برای اینجا موضوع پولت تلویزیون را بیار یا بازه چیه موضوع نه به موضوع نه موضوع نه یک کار مطرح چند باشید فریاد میکنم کرشیده خواهر بیا بشی اینجا صحبت کنیم. ҳозирак ман чистоят кунам. بیا اینجا بشی آخی من اینجا خوردنی نیومدم وقتم کمه 10 minut وقت دارم. بیا 4 تا صحبت کنیم کو. همیشه راستی گپ در خوابم در اومدی خواهر. برای همین گفتم بیام ای حال یک با خبر بشم زندگیات خوبه سلامتی خودت چخه باشه. با همین خاطر اومدم خبر گیری. раҳмат акаҷон нағз очамшон чӣ хелани ангамшон ҷиана ҳама нағз خدا را شکر ورم نغزن رحمت. ای باری چشم چا کده یا در نظری ما تفته سای خیلی. ҳеҷ не акаҷон камтар пиёз пускадам амро тушон рехтай خواهر این معلومه که یگان خیلی توش نیست. اگر با عیبی داماد شده باشه بگو قطعش یا صحبت کنیم خوی خیلی نمیشوه. не акаҷон нағз аз зиндагим худо ба шукр ғалтидам омуда камтар чишек нахостам хавотир шавем زندگی بهترین پرابلم نداشتن خوشبخت بدن یک طرف. نه که اول مود سلامتی تی در کار خواهر. سلامتی را با پول خریده نمیشوه. همین را بدون که اگر تی در یگان فلوکت دوچار شای وای باید زنی دیگه میگیره پای زندگیش میشوه. احتیاط که برای همین. خواهر جان خیلی من میرم اگه که وقتم کمتره که و مرم بهوده خواب ندیده بودم اگه
ин хуб шид ки омадам ай ҳолат бохабар шидам. Мехезам хта эҳтиёт ки домод омад ҳатман саломаш бирасон. Не ки хта эҳтиёт ки ховар. Хуш омадам, хуш омадам. Салом алайкум. Гиҷо бо ман навомадам? Хабаргирӣ омадам камтар шиштам ки набудӣ. Гуфтам бихезам бирам вақтам камтаракай имрӯз маҷлисай. Камтар сарусимаем. Хафа мекунӣ ака? Худат як мудда як бор миёй 10 минут мешинӣ мерай? Ҳамин тошна хоҳари хелтай хабаргиришам намиёй? И хеле нагу додар. Ай ҳамун рӯзе ки те домод шидӣ, ранги додарам шидӣ. Чокади баъду коротон ҳал шид, дига зангтон назадан охӣ? Миннатдорум ака. Дар пеши дӯсти душман сарваране ки бардоштӣ. Дига зангам назадан, сароғам накардан. Хай ма бирам ки маҷлис дорум. Ягон зангт мезанам ба ҳазуру мерем истироҳат мекунем. Местодира мешида. Не, не, хафой ман. Ба ҳазур ма худам раҳа медам. Чӣ бо якасча гарини гирифтестай? Чиш гуфтӣ ки бо? Матра гуфтестам эй? Дига ман набинам яка гаринита хона омаданша. Як бор дига ман дидам ку. Қатиш бира ҳамун хонатонда биши пажизнини дар дил када бишини. Биги либосота ҷамъ ки мерем. Акат инҷа? Ҳамин қадар вақт мезадишама намехостам қур шавам. Ва хоҳарам ҳамин чиза намехост. Мегуфт зиндагии ма тинҷай. Не ки имрӯз ту ай ҳад гузаронӣ. Ту девонаи беақли чӣ ти хеле гапу рафтору мекунӣ? Ака чӣ хеле гап задестай? Зан ман любой хе мефорам гап мезанам. Биза бирай хонаи ма. Хонаи ту? Ман тура коре мекунам ки ай хонат маҳрумот мекунам. Ва ту то одам нашай дига на зана мебинӣ, на и хонара мебинӣ. Биза бирай чӣ коре мекунӣ бикун. Ту ҷо намера бидро хона? Ма оли ба сари тура алоҳида меом. Бигарди ситра.